Hello Malta, it's beautiful. Is-sajf baqalu magħna ġimgħa għalkemm dan l-istaġun risaq lejn tmiemu għatawn minn għadu jsib iċ-ċans biex jilaq ix-xemx l-attemp għadu qed jippermetti u kif ukoll għall-bibien tal-iskejjel għadhom ma nfetħux. Tal-aħħar hu issa. Għajna, sakemm jibdew it-tfal l-iskola mbagħad naqsu. F'Settembru l-bajjiet Maltin u l-Belt Siek tal-Imdina għadhom ifuru bit-turisti. Dan wara li l-aħħar ċifri dwar it-turiżmu maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u rew li fl-ewwel 7 xhur tas-sena waslu Malta aktar minn 2,200,000 turist. Bosta huma turisti li għażlu lil Malta anke dan ix-xahar biex iqattaw l-aħħar jiem sajfin tagħhom u dan għal diversi raġunijiet. So we saw a lot of movies from Malta and we thought it's really great here and it was really great. Apart from the humidity, it's a wonderful place to be. The best weather, the best people, the best vibe. It's not as hot and it's not the holiday season anymore. We like it when it's a bit more peaceful and quiet. September's a nice time, the weather's nice. Tremendous time. Very, very nice. The people is It-turisti mhumiex biss Ewropej imma minn kull rokna tad-dinja. Dan kien is-sajf li għall-ewwel darba matulu il-passiġġiera tal-cruise liners minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea qabżu lil dawk li ġew minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. September is a good season, so still warm, not cold, so and not too crowded. We got some friends with us from Australia, and we were giving them some pastizzi and some ravioli and feed them up timpana. F'dawn il-jiem ukoll hawn preżenza ta' Maltin li jgħixu barra, ġew lura sart twelidhom għall-Belatea. U biex iġeddu l-memorji. Ġejt naqgħu minn hekk ġimgħa, insejt jiġifieri das-sajf kollu. Ġejt nara daqsxejn għall-familja u l-ħbieb, għandna nsuqu flimkien żmien ilu.